uzasanga atari uburyo bwo kurushya kugenzurwa. Inshuro nyinshi abayobozi bakomeye nka bariya usanga batanakoresha na fone cyane cyane, ahubwo bafite telefone bafite abayibakoreshereza ku ruhande, ariko nabo bafite icyo twita nk'icyombo batangaho amakuru, ariko uburyo bakoresha busa nkaho buri sekirite cyane ugereranyije n'ahandi. Aha naho turaza kugaruka kuri iki gihugu cya Iran. Abantu bakomeje kukibeshyaho bagaragaza ko gifite misile balistique zitarenga 3,000. yewe ushyiraho na Israel, uretse ko wenda Israel ishobora kuba habwa umusaada na Amerika, ibihugu biri mu muryango wa OTAN. Cya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gifite intwaro nyinshi pe, ntabwo ari igihugu wagiranye na Iran mu buryo bw'igisirikare. Amerika iri imbere cyane, ntabwo iri ku rwego rwo guhangana na Iran. Ariko none ntabwo Israel yakisukira igihugu cya Iran ngo yibwire ko yagitsinda. Reka ni amateka atashoboka. Uretse ko Israel ishobora kuba irusha igihugu cya Israel irusha igihugu cya Iran intwari za kirimbuzi, ariko nabyo ntiwabimenya neza ko na Iran itabizitunze. Ishobora kubizitunga ariko mu buryo bw'ibanga, kubera ko uburyo bwo kuzitunga batabemerera cyangwa se batabaha umutekano. Ariko aha hantu naho turaza kugaruka ku kindi nshaka tuganira. Ubundi muri UN kirazira ko igihugu gifite sovereignty cyangwa se ubwigenge, igihugu gifite repubulika, igihugu gifite ko kiyobowe, mu gihe UN icyo gihugu cyemera ko ari igihugu, kirazira kugitera. Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu ba Skeleton Official, umuhereho turasuje kuganira kuri Iran na Israel, ku gitero cyabereye mu gihugu cya Israel, cyashwe na misile y'abanya-Iran, kigenda kirasa ibiro bikuru cya Mossad biherereye muri Israel, muri Tel Aviv. Tugiye kubiganiraho rero, ariko ibyo turi buganireho gusa ari ibyo turi buganireho, atwe kwanza tuganire kuri iki gitero cy'iyi misile yarashwe na Iran. Iyi misile bayita Fata 1 cyangwa se Fata 1. Iyi ni misile iri mu bwoko bwa supersonic missile. Iyi ni misile ifite ubushobozi bwo kugenda ku muvuduko wikubye hejuru ya 5 ku muvuduko ijwi rigenderaho. Iyi misile ikaba ifite ubushobozi bw'uburemere bw'ibiro 200. Ikaba ari misile ifite metero 12 mu burebure, akaba ari misile izwiho kuba yihuta nk'uko nabiberetse cyangwa se mbibabwiye. Iyi misile ubwayo yateye ubwoba cyane igihugu cya Israel, ko ni misile bari bazi ko batunze abanya-Iran, ariko Israel yatunguwe nuko itari izi kwigenda ku muvuduko ungana gutyo. Bivuze ngo ubwirinzi bwa Israel bwose ifite itunze ubwayo, kongeraho n'ubwa Amerika ifite, ntabwo misile babashije kwihagarika, kuko ni misile ubwayo irihuta kandi ifite n'ubushobozi bwo gukwepa amaradari. Radari ntibashe kuyibona mu buryo bworoshye kubera umuvuduko igendaho. Icyicaro gikuru cya Mossad baherutse kurasa niho habera ubutasi bwo hanze y'igihugu cya Israel. Wenda harimo abashobora kuba bazi Mossad cyangwa se batayizi, ariko Mossad ni ibiro by'ubutasi bya Israel ikorera hanze y'igihugu. Ari nabwo Iran ishinja ko no kugira ngo abajenali bicwe n'abayobozi bari bakuriye nucleaire muri Iran, kugira ngo bicwe, byose byatewe n'ubwo butasi bwa Mossad kugira ngo iki gitero kibeho muri Iran. Aha turaza kuganira hari n'umukunzi wacu wadusabye ngo
tumugeranyirize igihugu cya Iran n'igihugu cya Israel mu ikoranabuhanga. Icyo namubwira cyo namusubiza ikintu kijyanye n'ikoranabuhanga rero buriya urimenya neza ririmo rirakoreshwa, kuko iyo bavuga Israel bavuga ko Israel iri imbere cyane ya Iran, ariko ibyo byose ntabwo batapfa kubimenya ntaho batarahura ngo tubone ibikorwa byabo. Kuko nk'urugero ntabwo ari rutoya, nk'iyi misile bita Fata-1 ntabwo bari bazi ko ifite ubushobozi bwo kwikuba inshuro zirenze 5 ku muvuduko igenderaho. Urumva ni misile igendera kuri mayiro, ni misile igendera kuri ifite ubushobozi bwo kurasa mu kilometero 1400, ikaba ifite ubushobozi bwo kwihuta ku muvuduko uri hejuru yishwe n'inshuro 5. Urumva hano hantu uburyo yihutamo Israel yatunguwe, ntabwo ari ifite iryo koranabuhanga. Israel iragira gutya ikagira gutya ikavuga ngo nayo ifite ikoranabuhanga, ifite ubushobozi bwo kurasa ikindi gihugu ikoresheje utuntu duto cyane, kandi abo ishaka kurasa ikamutagetinga kandi ikamugeraho. Ibi ndaza kubihuza n'ibintu bimaze iminsi bivugwa mu itangazamakuru, cyane cyane ku bijyanye n'ubutasi cyane. Israel imaze iminsi yikomanga mu gatuza ivuga ko Ayatollah Ali Khamenei uyu ni umukuru w'ikirenga wa Iran, bavuga ngo nawe baramufite mu gipimo bari no kumurasa ariko bareka kumurasa. Sinibaza ko igihugu nka Israel ubu tukizi uwo gishaka kurasa ntabwo gitinzamo, ntabwo cyaba kimwegere ngo kumurasa, kuko nta gihe Israel yigize ishyiramo impuhwe Iran cyangwa se ibindi bihugu birimo abantu batumvikana. Israel ibikora mu gihe gito kandi ikabirangiza. Ahantu ahubwo ntekereza ko ibi ari uburyo bw'amatakirangoyi bwa Israel bwo kugira ngo bugaragaze ko nawe bamurasa, ariko so kuvuga ngo bamugeze imbere banirwa kumurasa, bari bamutangatanze. Icyo ntabwo cyashoboka. Rero bavuga ngo bamurashe mu bintu bya nabi mu karere ka burasirazuba bwo hagati. N'ubundi nta gihe bitabaye nabi, kuko n'ubundi ushaka kwirinda ikibi uburyo bwa diplomasi mpuzamahanga wirinda ibyaha nk'ibyo. Rero urafashe nk'ubu Trump kuri manda ye ya mbere yabanje yishe umujenerali bitaga Soleimani, umuntu yari umujenerali ukomeye, yarahagarariye ibikorwa bya gisirikare muri Iran ndetse no muri Syria. Rero umujenerali ukomeye, urumva rero ko Amerika yafashe icyemezo kikamwica, bakongera bakica n'abayobozi bose n'abajenerali bari bayoboye ibintu bijyanye n'intwaro baherutse kwica, yaba mu bijyanye no gutunganya buriya butare bwa uranium, kongeraho n'uyu mugaba mukuru w'ingabo n'abandi bayobozi mu gisirikare bakomeye baherutse kwica. Bibuka ko n'umugaba uherutse gutorwa uba gusimbura abitabye Imana nawe baherutse kwicwa. Bivuze ngo rero Khamenei ukuntu arinzwe atandukanye nabo, ariko kumugera ari ibintu byoroshye, kuko bari abayobozi bakuru cyane bakomeye n'uburyo baba bakoresha bw'ikoranabuhanga bakoresha, uzasanga atari uburyo bwo kuruca kugenzurwa. Inshuro nyinshi abayobozi bakomeye nka bariya usanga batanakoresha telefone cyane, ahubwo bafite telefone bafite abayibakoreshereza ku ruhande, ariko nabo bafite icyo twita nk'icyombo batangaho amakuru, ariko uburyo bakoresha busa nkaho buri sekirite cyane ugereranyije n'ahandi. Aha naho turaza kugaruka kuri iki gihugu cya Iran. Abantu bakomeje kukibeshyaho bagaragaza ko gifite misile balistique zitarenga 3000. Aha hantu abantu bakomeje kukibeshya, bibutsa ko Iran ni igihugu kidaheruka kujya mu ntambara, kandi mu burasirazuba bwo hagati nta gihugu kikirusha intwaro. Yewe ishyiraho na Israel, uretse ko wenda Israel ishobora kuba habwa umusada na Amerika, ibihugu biri mu muryango wa OTAN. Cya gihugu
Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu gifite intwaro nyinshi pe, ntabwo ari igihugu wagereranya na Iran mu buryo bw'igisirikare. Amerika iri imbere cyane, ntabwo iri ku rwego rwo guhangana na Iran. Ariko nanone ntabwo Israel yakisukira igihugu cya Iran ngo yibwire ko yagitsinda. Reka ni amateka atashoboka. Uretse ko Israel ishobora kuba irusha igihugu cya Israel irusha igihugu cya Iran intwaro za kirimbuzi, ariko nabyo ntiwabimenya neza ko na Iran itaba izitunze. Ishobora kuzitunga ariko mu buryo bw'ibanga, kubera ko uburyo bwo kuzitunga batabemerera cyangwa se batabaha umutekano. Ariko aha hantu naho turaza kugaruka ku kindi nshaka tuganira. Ubundi muri UN kirazira ko igihugu gifite sovereignty cyangwa se ubwigenge, igihugu gifite repubulika, igihugu gifite ko kiyobowe. Mu gihe UN icyo gihugu cyemera ko ari igihugu, kirazira kugitera. Impamvu nkoresheje ijambo kirazira kugitera ni ukugira ngo tubereke ko ibintu Israel yakoze ari amahano. Gufata igatera ikindi gihugu gifite ubwigenge ni ikosa rikomeye cyane Israel yakoze, na Iran ikomeza gushingiraho yuko ibyo yakoze igomba kwirwanaho. Kandi bisobanuye ko muri UN iyo utewe ushobora kwirwanaho, biremewe. Bivuze ngo Iran yemewe gukoresha intwaro yumva ifite mu bushobozi bwayo bwo kwigisha Israel. Kuko nimba igihugu kiguteye ariko kigutangiye, hahita bita kwirwanaho. Bivuze ngo Iran nayo irimo yirwanaho. Abantu barimo barabyitanya ngo ni intambara, ntabwo ari intambara mu by'ukuri. Hariya ni operasiyo yo kuba cyangwa se ibikorwa bya gisirikare byo kwirwanaho iruhande rwa Iran. Kuko ari ibihugu byinjiye mu ntambara, bivuga ko baba bakora ibirenze. Niyo mpamvu na Iran yavuze ati tugiye kubarasaho igihe uburyo tubumvisha, ariko ntabwo bagiye mu ntambara yeruye. Kuko baramutse bagiye mu ntambara yeruye, akarere murabizi harimo ibihugu byumvikana Israel bikeya, wenda iyo ni Arabia Saudite, ni Qatar, ni Jordan. N'ibyo bihugu navuga ko biri muri zone imwe, birimo byakwinjira mu ntambara, wenda bikaba biri hafi. Bivuze ngo niyo Amerika ku buryo nawe yatabara Israel, ikifashisha ibyo bihugu baturanye. Bivuze ngo icyo ashatse kugaragaza hano ni ukugira ngo mbereke abareba ibi bihugu. Wenda tugarutse kuri Iran, havuyemo ibyo bihugu mbabwiye, ibindi byose biri muri zone imwe biri kumwe na Iran. Kandi buriya ikintu mugomba kwibuka ni kimwe, iriya zone ya Aziya, impamvu nababwiye ati iyi ntambara kuyitsinda byagorana, kuko baramutse binjiye mu ntambara ikintu cyashoboka ni kimwe, birasaba gukoresha misile zifite ubukana zirangiza intambara mu buryo bwihuse. Ariko intambara biramutse bibaye ngombwa ko bayinjiramo igafata hejuru y'amezi 6, bashituka Amerika ko bwabo busubiye hasi. Hari impamvu rero babereka hano. Urabizi ko hari igihugu cya Korea y'Amajyaruguru, igihugu kitavuga rumwe n'igihugu cya Amerika. Bivuze ngo Amerika iri babumva bahageze bata support bayiguha bihuse, nta n'ikiguzi bakwatse. Kuko iki gihugu cya Korea y'Amajyaruguru ni igihugu gihora gipingana igihugu cya Amerika kubera ibihano byinshi yagiye ifata. Hakaza igihugu kirimo hariya nacyo cyitwa Ubushinwa. Urabizi ko Ubushinwa turanye n'igihugu bita Pakistan. Pakistan nayo igahana imbibi n'igihugu cya Iran. Yaba Pakistan ntabwo yumvikana n'igihugu cya Israel. Birashobora kuba bahahirana mu buryo na Amerika, Pakistan, ariko bigeze ku kijyanye n'umutekano ku ruhande rwa Israel na Iran, bo bafata uruhande rwihuse. Pakistan dekarara ko igomba gutabara Iran.
Nongera kubibutsa ko igihugu cya Iran nacyo ari igihugu ubwacyo cyasinyanye amasezerano n'igihugu cya Pakistan. Mu gihe Israel yaramuka ikirashe intwaro za kirimbuzi, Pakistan iri tayari yuko nayo yakoresha intwaro za kirimbuzi, cyangwa se ikindi gihugu cyose cyatekereza gukoresha intwaro za kirimbuzi mu gihugu cya Iran. Icyo gihe Pakistan iri tayari ko yakirasa nacyo gukoresha intwaro za kirimbuzi. Tukagaruka ku gihugu cy'Ubushinwa. Urabizi ko ubu igihugu cy'Ubushinwa ari igihugu ahantu giherereye niho kirabangamiwe, gifite abanzi. Iki gihugu cy'Ubuyapani batumvikana, ariko impamvu batumvikana na Amerika. Urabizi neza ko hari ubutaka batumvikanaho na Iran Ubushinwa na Amerika. Ubwo butaka nta bundi ni Taiwan. Taiwan urabizi neza ko nabo batumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nako n'Ubushinwa. Kutumvikana kwabo ni amakimbirane amaze igihe. Ni ibiganiro twakoze mu biganiro byabanje, ariko ntacyo tuzagera tubiganyiriramo ko byo mushaka gusobanukirwa byimbitse. Hari ibyo tuvuga hano tukajya nk'akantu dupointingaho. Niba mushaka kujya musobanukirwa byinshi birambuye, igihe ntacyo muzajya mutwandikira muri comment uvuga ati aka kantu wakomojeho, bazadukoramo ikindi kiganiro kirambuye bitewe n'ibyo ushaka gusobanukirwa. Yego, karagaciyemo. Ahantu none tukagaruka ku gihugu cy'Ubushinwa. None tukigarutseho igihugu kimaze igihe kiri mu makimbirane na Amerika, cyane cyane ashingiye ku bukungu na geopolitique. Bivuze ngo bitewe n'ubukungu bw'Ubushinwa buzamuka buri gihe, bigaterwa n'uko ni na cya gihugu cya Taiwan ntabwo yakita igihugu ko nakita ko nk'ubutaka bwigenga ariko butarahinduka igihugu, kuko Taiwan iracyari ibarizwa cyitwa intara. Ntabwo bivuze ngo intara nuko ifite ahantu ikomoka nta handi ni mu Bushinwa. Bivuze ngo iki kintu kijyanye n'Ubushinwa na Amerika bahanganye, bivuze ngo Ubushinwa aho Amerika yaba iri ishaka kubangamira inyungu zo mu karere, Abashinwa bagomba kuba bahari. Yego, turabashimiye. Utarakora like, comment, subscribe, share, nyaboneka gerageze baduhe igitekerezo aho muri comment. Ariko like ni ingenzi mu bintu basaba. Yego, ibihe byiza, ubutaha.